Kristo bene data nongeye kubasuhuza n'abandi bose mu nteze amatwi. Tugaritse kuri ya nkuru igezweho muri iyi minsi ko buri muntu wese uri kwisi akeneye amakuru, akeneye kumenya ibiri imbere ye, akeneye kumenya ibimutegereje, akeneye kumenya ibimushaka, akeneye kumenya ibimuhiga, akeneye kumenya ibimwirukaho, akeneye kumenya ibimurwanya, akeneye kumenya n'iki kiri imbere ye, akeneye kubimenya. Turasoma ijambo ry'Imana rijya kuryo twasomye, usize twasomye inkuru za Yohana ko yayobewe amakuru, uwamuhamagaye ntiyamubwira ko azajya no mu nzu y'imbohe. Nawe hari abaguhamagaye, hari abaguhaye akazi, hari akazi ukora, ariko ntabwo Imana yavuze byose. Hari ibyo itavuga, ikabivuga mwahuriye ku rusengero, ikabivuga mwahuriye mu cyumba, ikabivuga mwahuriye aho ntavuze, ikabivuga mwahuriye hariya hirya, hariya n'ahandi hose wayegeye. Hari ijambo rivuga ngo nimunyegere mbamenere ibanga, nimunyegere. Hari ijambo rivuga ngo nimuze tujye inama, ni kuwiteka avuga. Izo nama z'Imana urazikeneye, uko bawuri kose urazikeneye. Abaguye mu garuka Imana bafitiye amakuru, abarimo mwiyegere bafitiye amakuru, abadasenga musenge kabiri bafitiye amakuru, abasenga musenge gatatu bafitiye amakuru, abayobozi Imana bafitiye amakuru, ibifite amakuru y'uburyo bwinshi, amakuru yo muri famiye, amakuru yo mu kazi ukora, amakuru yo mu itorero uyoboye. Imana igufitiye amakuru. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 13 umurongo wa 6. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 13 umurongo wa 6. Nuko Amunoni araryama arirwaza, maze umwami aje kumureba. Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekera udutsima tubiri mbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni umutekera ibyo kurya. Ntabwo nsoma byinshi, nsatse kuvuga undi muntu wazize kutamenya amakuru. Uyu ni uwitwa Amunoni, uyu ni uwitwa Dawidi. Impamvu ushaka amakuru ntaho warusha Dawidi ubutwari, ariko nawe hari aho umwanzi yamuciye ruhinga inyuma, asesagura ibyo mu rugo rwe kandi atabizi. Ukeneye amakuru y'abana bawe, ukeneye amakuru ya famiye yawe, kuko igihe cyose utabajije Imana nta wundi uzayakubwira. Icyambere, uwitwa Amunoni arirwaza. Turasomye ngo arirwaza, naho n'irari ry'ubusambanyi, ashakisha uko azafata mushiki we si Nahabali. Amunoni ati, mushiki wanjye ndagukunda. Tamari ati, yego abaturanyi barakundana. Naho ni ruhaya rw'isekurume rwa murarika icyawe. Ukeneye amakuru yewe mukondi wamenye icyo bagukundira. Ukeneye amakuru madandi wamenye icyo bagukundira. Icyo mvuze ngiki, ndimo ndahamagarira abantu kwegera Imana ngo ibabwire amakuru. Ifite amakuru menshi uko wakizwa, ifite amakuru menshi uko wakira imyuka mibi, ifite amakuru menshi uko wakira inyatsi n'imikasiro, ifite amakuru menshi y'ubugingo bwawe, ifite amakuru menshi y'ibiguhiga, ifite amakuru menshi y'icyatuma uba umunyembaraga, ibiguhiga byakubona bikiruka, ifite amakuru menshi yaho bazagutegera, ifite amakuru menshi yaho bazakurogera, ifite amakuru menshi y'abazagufata ngo bagukorere biriya. Rataka mbabwire tugire vuba, mufitiwe amakuru. Nshatse kuvuga ingaruka zo kutamenya amakuru. Noneho nshatse itangazo rikomeye rije muri iki gice cya kabiri cy'ubutumwa bukurikira ubwo nababwiye ubushize, ni ukubabwira ingaruka zo kutamenya amakuru. Aya makuru yo kwa Dawidi, intwari uvugwa ko ari intwari, umunsi umwe ayobewe amakuru. Umuhungu yafashe mushiki we, umunsi umwe ayobewe amakuru. Ushobora kuvuga uti ngewe ndasenga ariko abana ntibasenga. Shaka n'amakuru ya famiye. Ndashima uwitwa Rahabu yakijijwe nuko aza amakuru, asengera famiye ye yose, barakira barokoka akaga kari kagiye kuzatera. Kuko yarababwiye ati, nimumbwire niba nzarindwa koko, mumpe n'ikimenyetso cy'ukuri. Mu ijuru hari Imana iri gushakisha abantu, ikabashakisha ngo bahoberane baganire, ibabwire amakuru, bagendane injwi, ibagendane nza do umva iti ati uti. Ibyo birakenewe mu rugendo rw'Isiyoni, kuko ibiguteze ntibyakubwiye amakuru, na Satani ntiyakubwira amakuru. Amunoni arirwaza, araremba, nka kwa kundi babandi birwaza nyine bakugezeho. Amaze kwirwaza abarabirindutse araryama. Isa baraje,
sina habari. Urumva na se nta makuru ari mu mubiri. Iyo umuntu ari mu mubiri aba ari kure y'Imana. Mukeneye amakuru aturuka ku mwuka wera. Umwuka wera abafitiye amakuru. Agapfa kaburiwe n'impongo, ntuzahamagare, ntuzatabaza umunsi waguye mu bintu kandi hari habonetse Imana ikubwira amakuru. Umusore aratitira ati data ntabara, atubaye iki? Ndati ndarwaye. None nkumarira iki? Ohereza mushiki wanje. Musiki wawe agira ati antekere utwo kujya. Naho nta makuru. Mana y'ijuru n'isi we, hari amakuru mutazi ari mu bana banyu, hari amakuru utazi ari ku butware, hari amakuru utazi ari ku mudamu, hari amakuru utazi ari muri komino tubamo, hari amakuru utazi ari ruguru y'urugo, ari hepfo y'urugo, hari amakuru utazi ari mu bo mukorana, hari amakuru utazi ariko Imana irayazi. Ndashimira Kristo umenya amakuru akatuburira hakiri kare. Umukobwa yinjira mu nzu, si umusore, si se nta makuru, si nyina nta makuru, si umukobwa nta makuru, bose bari muri ni musaza wacu, n'uwo twabyaye, n'uwo twirereye, arasengaga ariko se yakora ibyo? Ntabwo yabikora da. Naho umuhungu ariryamyeho ariko irivuza Imana ntaryo bari bagiye. Umukobwa agezemo baramufata, umukobwa yasohotse ari kurira, ise aramubaza ati uzize iki? Undi ati nzize ko musaza wanjye aramfashe anteye inda, babyara umwana bamwita uko ntavuze. Ariko icyo naringambiriye n'ukukwereka ko hari amakuru utazi. Ananiya na Safira nta makuru bari bazi. Bafata ibyo bagurishije. Naho barapfa saa 8, barabyuka baja muri dushe, nta makuru ko barapfa. Bariyuhagira bakubitamo agakweto keza barambara. Ananiya akubitamo, n'umudamu akubitamo, umutware aravuga ati kanihute nje ku murimo. Nta makuru, nta urapfa, nta uragwayo, nta urabizira, nta urakubitwa. Bafata udufaranga badusiga imuhira. Ariko iyo bamenya amakuru, Ananiya na Safira ntibari gupfa ruri. Kutamenya amakuru kwatumye bagwayo. Bageze ku rusengero, umwuka, ndashimira Petero yari afite amakuru. Umwuka aragenda ati umva uko mvuganye nawe Petero, bayariye bayagabanyije. Yemwe abatura igice simbaturishije, ariko iyo muturira avuga ko ari ibice. Dosi ane shikama, umva uko umwuka avuganye nawe. Ibice watuye birahagije, gabanya utazagwayo. Nugwayo ushobora kutagwayo, butike yawe ikagwayo, cyangwa utagwayo indege yawe ikagwayo, cyangwa imodoka ikagwayo. Subivarekereke. Ahubwo icyo mvuganye nawe ngiki, hari amakuru utazi. Ananiya ntiyarayazi. Agezeyo agwayo. Umugore, reba umugore urapfakara ntabimenye. Umugore ntiyamenya amakuru. Nawe arakenyera neza, akubitamo agatenge neza, arazamuka no ku rusengero. Sheri ari he? Bati sheri ari hirya. None se yabagejejeho ibintu? Bati yabitugejejeho. Reba mu mubiri ni habi, reba gupfakara ntubimenye. Yaheze nawe bamujanye bapfubu. Kamvuga ibya Mukaroti. Mukaroti yararanye na marayika, aho kubaza amakuru abaza muntegereze mu cyiciro cya 3 cy'iki cyigisho nzababwira benshi. Mukaroti yararanye na marayika, marayika tumva uko mbabwira. Ejo hano harashe, none hamenya amakuru. Ubwo ngeze ku bapinzi bamenya amakuru ariko bakayapinga, nkuko niba imvuze ushobora kubipinga. Urabipinga ariko urabyubaha bizamukiza, urabipinga bizamukoraho. Mukaroti yarabipinze bimukoraho. Marayika bafata mu ntoki mu gitondo arabajana. Loti agenda aravuga ati namenya amakuru sindagwa hano. Yemwe abamenya amakuru mukayubaha, mufite umugisha kuko Imana ibakirisha amakuru igiye kubaha. Hirya muri Gobyore ibafitiye amakuru, hirya mu cyumba ibafitiye amakuru, muri saro yiwawe harimo amakuru, hirya mu cyumba gato hajya wapfukamaga hariyo amakuru. Ayo makuru ni yagukiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mukaroti yabaye inshingi y'umunyu kandi yararanye na marayika. Ndagira ngo ibigwi wagize mu murimo w'Imana ntubyitwaze, kuko mu ijuru hari Imana yakundumyeho ngo igufitiye amakuru. Navuga undi, munyemerere mvuga undi umwe. Herode ntabwo yaraza amakuru ko Yesu akomeye. Aravuga ati ndamuhiga ndamwica. Marayika ati mwihungire mbereke. Kuwa 4 mutagatifu bakubita Herode urusharagarama agwinyo. Kamvuga umuntu utaruza amakuru yemwe. Umuntu wagwanyaga Moridekayi nta makuru yarazi. Yashinze igiti atazi ko azakijaho. Hamana akaje aravuga mushiremo n'imishumari myinshi izarye Moridekayi. Mushireho n'igisura kizamubabe. Mushireho n'urusenda ruzamukirete. Naho nta makuru agira niho uzakijyaho. Hari ibintu uri gukora akaba ari weho bizagaruka, ukagira ngo bizagaruka buri kubikorera. Ni mwirutonde kuba hari amakuru utazi. Alafe amaze kugishinga neza, baravuga ngo umwami akunze kubaha.
Hamani ntabwo yaraza amakuru, aravuga ngo buriya ni ngewe. Kugeza ubwo icyo giti yishingiye ari wikigiyeho, sinje wahera hahera Hamani washinze igiti azira kutagira amakuru. Iyo amenya amakuru, iyo yumva ijwi rimubwira ngo urakijaho, yari kugishingura akaja kugicana akagishira muri rodereza akagitemera kumbabura, ikindi cyarangiza akakijana mu migezi no muri Nili no mu nyanja y'Abahindi. Ariko yanze kugitema kuko ataraza amakuru. Babwira undi utaruza amakuru se ni bene nyina wa Dawidi, Drozi, Vekiya. Aya makuru nayo abashumba mbabwiye, hari abashumba bataza amakuru. Dawidi bamujanye mu ishamba ngo umwami ngo ataba umwami, naho Imana yaravuganye nawe. Dawidi afite amakuru, bene se bataza amakuru. Yemwe ba Dawidi mufite amakuru, aho uri hose dire uzakugwayo n'amakuru wibitseho. Umva nawe wabyambariye atari ibyawe, urambara ariko ntuzabwambarira, ahubwo Edros ibyo wambariye bizambarira uwavuganye n'Imana. Ryaheze Dawidi ufite amakuru, ntibari bafite amakuru. Munyemerere mvuga amakuru ya Yosefu yari afite amakuru, bene se batagira amakuru bamuta mu rwobo. Imana iravuga iti nzakurindira, arabirinduka kwa Potifari. Icyo nshogerejeho ngiki, mu ijuru hari Imana ibafitiye amakuru. Hari n'ingaruka zikomeye ku bantu batagira amakuru, hari ingaruka zikomeye ku batagira amakuru. Ariko umunezero n'ibyishimo mfite nka Munezero, nta mazi yari yarenga inkombe, hita ufunga igikapu, uboneze y'itorero, uboneze iyo mu cyumba wasengeragamo, uvuga uti mwami ndumva ndindiriye icyo umbwira, uvuga uti ntacyo nzanye mu ntoki, utamenye ko hari amakuru ntazi. N'umwami araguha amakuru kandi arakubwira byinshi. Hari ibyo yanze kuvuga uri kumwe n'abandi kuko azi ko nabo batakwishimiye, hari ibyo yanze kuvuga uri kumwe n'abandi kuko azi ko nabo baguhiye. Mubwiye ko hari ingaruka zo kutamenya amakuru, zimwe mvuze nizo, izindi nzazivuga. Ubusa mvuga iza Yuda wari uri kumwe na Yesu akamugurisha 30 naho atazayarya, bwaca bukira. Ubuse mvuga iza Berushaza wagiye mu rusengero rw'Imana akarusuzugura bwaca bukira. Muragira se ngo mvugiza mvuregira ngo mvugiza abishe Yesu se bakagira ngo araherayo, bwaca bagasanga yizamukiye bakaja ku gituro bagasanga kirimo ubusa, bwaca bukira. Mvuga ibyo abaroze Munezero se ngo azapfa none akaba ari pastor, bwaca bukira. Mvuga ibyo bavuze ngo nzapfa ndikamiye nayimbwa se ngo mfite na ruhasha abanzi, bwaca bukira. Nimurambura amaboko muyamanike mwibande ku Uwiteka bafitiye amakuru. Data wa twese uri mu ijuru, ndaguhamagaye ngo abantu batazi epfo na ruguru, batazi amakuru, batazi ibibubikiye, batazi ibintu bibateze, batazi biri mu nzira bacamo, batazi ibikombe, batazi imisozi iri imbere yabo, batazi amabanga y'umwanzi, batazi icyo umwanzi ababikiye, bakwegera ubababarire, ntibakubitwe utababwiye amakuru, ngo agapfa kaburiwe n'impongo kandi ngo intakenga yishwe n'umututizi. Duhamagaye Imana ivuga bikaba yategeka bigako, mu mahanga no mu Rwanda, abanyumva n'abazanyumva igihe kizaza, bose ubakumbuze gusubira ku gikumba. Ku gikumba, Imana iti ku gikumba, aba Yesu bahora ku gikumba. Ku gikumba hari amakuru y'abashumba, ku gikumba hari amakuru y'ingumba, ku gikumba hari amakuru y'abarengana, ku gikumba hari amakuru y'abatotezwa, ku gikumba hari amakuru y'ababuze abana, ku gikumba hari amakuru y'abarwaye indwara zidakira, ku gikumba hari amakuru y'abashumba, y'abimitswe, y'abazimikwa, ku gikumba hari amakuru y'urugo rwawe, hari amakuru y'abana bawe. Ongera usubire ku gikumba. Njyambaje nizeye ko urabashoboza gusubira ku gikumba, bagasubira aho bahoze kwashaka amavuta, bagasubira mu cyumba cy'amasengesho n'imbere yawe, aho bamenyeraga amakuru bakahasubira bakayamenya. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Niho bwacya, iri ni itangiriro, muzumva n'ibindi bituruka kuri urubuga tubafitiye. Twatangije amakuru kugira ngo tutabwiriza umuntu uzapfa ejo agafata amenya amakuru. Twatangiye amakuru kugira ngo umanze umenye imbuzi. Tubafitiye ibindi tuzakurikizaho nabyo muzumva. Ndababwira ibyiza byo kumenya amakuru, ubutaha tuzababwira ibyiza byo kumenya amakuru. Ariko twavuzeho bike ubushize, n'ubu tuvuze ibibi byo kutamenya amakuru. None rero namwe sinababwira ibyiza byo kumenya, nimuyamenya
bizabaryohera kurusha uko mbibabwiye. Namba narazivuze ubusizi ariko n'ubu kuzivuga ntacyo bitwaye. Pastor Munezero 07 8 8 21 31 07 8 66 89 232. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Ndabashimiye cyane. Imana nyihaye amashyi kwibaganyesheje amakuru.